igama lami ngumfana eDlamini uLuntu Baceza ngaphansi kwenkosi uTshita. Cha Manazaretha ngizoqala ngokucela intethelelo lapha futhi ngicela ekhaya lomphefumulo Promises about Solani. ukushuthi ngifike lapha ekhaya lomphefumulo ngonyaka odlule uMashi ngifike ngonyaka odlule ngoMashi esisebenzele uthi ngoNovemba ngisesaka lapho ngifuna umsebenzi kwakhuluma uBabuMajiya lapha wathi uyacela ukuthi aManazaretha luthe unyazi bonke abantu luzofika ehlweni hamba bayosebenza khona ngasebenza ngesabathi lokuqala ngasebenza isikhathi lesibili isonto lesibili sasibona ukuyosebenzayo futhi uMajiya ngoba bekungahleliwe le ebuhleni ukuthi indlela yokudla abantu bazofika bedlela abatholanga ukudla ebuhleni futhi sifike lapho sifike sidle lapha nezawathi ngaphandle sithi siyama uma singaphambi phandle bese kwakhona abafana abancane nje ngasho manje ukuthi ngizoqala ngicela intethelelo lapha ngaphandle kwakhona abafana abancane begibela iFord Ranger ayeyintsha futhi imoto engiyithandayo leyo mina abafana babe lapha ngaphandle bahlezi bagcwele kuyona ngemuva bese ngiqhamuka mina ngiyidlalela sengihamba nje abafana bangasi ngayithanda imoto engigibele kuyona ethi manje ngiyayifuna ngithi mina ngiyayifuna abafana bami bese laba bafana bayama lokukhipha 250,000 ngithi madoda imali engaka mina ngingenayo imali angisebenzi ngithatha imali ngozala umfana mncane wenoFodJ ngishila lapha ngasemfofini athi angihambe ekhanda athi inkosi ibusise imali uzothola umsebenzi mawusutholile imali umsebenzi uzothenga ama-chips la ekhaya lomphefumulo bese ngihola namagameni azisho balibani ngihambe baba-10 bese ngibabheka laba bafana bese ngiyabona bathi mina labana angifeni okuyisona ngifuna ekuseni ukuhambe ngofesa ngiqinisile zeningi ziphesile lana kwa-Heshers babona emgeni kade ngiva lapha amafriji yonke ziphesile nzizo qhamuka kanti ibhosi yakhona ithi ngizike muphi liwa nozibuka ozanga hayi ngene hawu nguthola umsebenzi uNovemba njalo uNovemba leyo sangolo ngisebenza uNovemba uDisemba uJanuwari uFebruwari uMashi yabo abasebenzi zokwenza lokho ababishiya abafana sengakunjalo angizocela intethelelo ngiyakholisa kakhulu nje makumele ngizowenza ama-chips abe-extra abe maningi ngizolisha kakanishini phinde futhi ngenza esesibili nginomphathi wami ngophathi 2 ibonise esesibili ngolwesithathu kade ngila ezansi siyasebenza lapha ezansi sisebenza emotion masengilayele 4 bese kwathi la engisebenza khona athi sasaba sesidiliva kwi-class sidiliva amafeature abelungu nama-TV yonke sathi ngizodiliva i-TV emzini wendiya uma ngidiliva i-TV emzini wendiya lisuke indiya lingayisayini i-invoice bese kuphuma izinto ezimbili ey'kurobhova abesifazane yabo bamubhova bangiphi ngantshamba i-friends mhlawumbe ngiwele ngala ngaphandle uma ngiwela ngala ngaphandle ngibuye sengiza ngapha ngaphakathi bese ngihamba ngibaleka ngiphuma ngithi manje ngizofika emsebenzini ngophela ayisayiniwe i-invoice uthi TV TV bese ngabe singongena endliweni indiya elomakhelwane ngihamba nayo ezintsha ngoba izinithi ezintsha zo-2 ezifazane ngihamba nayo ezintsha ngoba ngihamba ngifika ngala table zifike nje izinto ezingulu ziyangathi manje lapho ngobisho manje eminye ngahamba zinithi ezintsha zinkulu zingabafana bese manje lapha wena kumele uqondise kumfana wena nje simbona endaweni ongayona yakho besithi ingane enjalo umfana ithi mama khona 10,000 mele ngiphezulu ukuthi uyinja ngoba asekho endaweni yakho impilo ngisahamba liwela ngale mali ukuthi ingaphezulu ngayo futhi azile mazile futhi nje kodwa lezi zingibambile lo 10,000 umfana lo mama lo wathola indawo emuhosha umhosha la ekhaya lomphefumulo phezulu manje iphezulu manje ekhaya lomphefumulo kade ngizobona khona izolo lapha kade ngizobona khona izolo lapha ngathi ngasi ngiyulawe lapha endlini bese lenjalo engapha ifani izahamba ngisanda samthukuke eziningi ngifaka isanda phakathi uma ngifuka sedusele manje emakakeni uma sevule emakakeni mawufika esikulo mawufika esikulo kukhanya ingane yabo ngiphelele ngapha ukhanya ingane ngapha ngathi ikhala zimbili ngapha ikhali yodwa kanti ekhaya vele khona ingane kamamncono igama lawo uNondo yakhipha izisey'ntathu besikwazi lokho kodwa lesingazi ukuthi kwenzakalani
sengini hayibo engakhathi ingane enjalo ethi yangibheka njalo uma ngibheka lenja bese iyakhamisa ilibhuba yale ngapha ikhamisa bese ilibhuba le kuvule ukuba kuvele ingane imbili sithi lalela malume sizocela kwezakala uvele munga ithi mana malume sitshela malume uyabona ekhaya ngiyebo ngiyabona uyabona indawo ogwaya ekhaya ngiyebo ngiyayibona lento ogwaya ekhaya ulindawo engenhla umama wethu umuntu ukusayisela igazi somuntu asilahlala afana nento ethi ukulahla igazi endishini yadigeza uyalahla afana endishini so manje yithina sathi izinto zafanele izinto zafanele umuzi womdlalazi ungasekhasi nizingamakhala akazini nazo salapho thina sathi izinto zafanele lezi zinto zafanele lezi zalokhu zadla lento le manje namalungu siyabona belubhize ekhaya lomphefumulo siyabona ngisho ekhaya ulatshela ngendabe ekhaya lomphefumulo abathi uzufuna sizongayo ubana gulweni wakho umuzi ekhaya bese uyathula unako futhi imbuzi ngabe uyayikhipha letha manje usala yona malungu ukuthi bazokuthatha khona kungezakho so ngale nto manje ngenze njani ngalazi malungu uzokwenza kanje ngoba vele imbuzi nazo thatha imbuzi ezintathu nathi sibathathe kwami siyakutshela thatha imbuzi ezintathu ukacele uma ngakho ngoba usonge ikhanda lakhe thatha imbuzi ezintathu uyihlabe uyipheke ningazidli nidle ngetako umuntu ekhaya ngoba phela kuyini indlela zabantu zizozezinto mayiphalaza zobe siyiphalaza bese uyathatha ukuthi imoto njengedumbu somuntu yonke into efuna umalume zona sesinikeza yona so ngocela ushembu ungazizwa ukuthi ngikwazi ukwenza ngoba hayi ukuthi imbuzi anazo zingazi imbuzi sebenzile ngawo ukwenza ngathini imbuzi ekhaya manje ngasaba ukuyithatha ngithi la ngoba abayizwakhe lapho kanti ufuna bathi mazekhala lomumulo ngizofala wona aphinda ekhaya abantu abangasekho so ke ushembe ahambele phambili mthini wami nako bese ngazi imkhanisela unoma yonke kwesembusini igama lami nguSiphiwe wakamnguni Sibongo ngisuka ePangeni ngaphansi kwenkosi uMthembu kodwa ukuzaleka kwami ngazalelwa emagcekeni ethempelini laseWombe Manazaretha ingcwele ngumntwana osemncane kakhulu ningithethelele emikhambo kulimi ngibe nesibonakaliso la angibengasakhonzi eNazaretha yize ukuzaleka kwami ukhokho wami ngaba kusaba yisibusiso sala ekhaya shuthi lento yobuNazaretha ihamba umuntu imlandele noma bese ngikwenye inkonzo so kuyakwenzeka ke bangcwele ukuthi ngingaba nomntwana ngathola umntwana besikhonza naye kwelinye isonto kuthe ngenyanga edlule wangijikela wathi mina mama sengicela ukuyosabatheni manje ngicela ukuyokhonza kulela thempeli lapha ekhomba ithempeli seduze lasekhaya ngongana nje futhi ngimvumele ngingavumi nokuthi ngimbuze ukuthi ngobani ngicale ngimphathisa kumnikelo ngithi ufuna ngiyikhulekele ngo-12 nango-4 ngivuke ngikhuleke ngimphathise ngithi ufike uyibeke embengeni ungayidli futhi ubeyenza-ke lento lapho sekuvele khona-ke iy'bonakaliso ngiphupha ungazi ukuthi ngingene ethempelini angilazi leli thempeli engalazi ngikuthole ngoba sengixoxa ukuthi isekhaya lomphefumulo bengingena kuleli thempeli ngivaliwe kwisango lakhona limhlophe lingungwe ingelozi kumhlophe nje ngazi ukuthi akho ngize eduze balo kodwa manje ngifika khona emnyango waleli sango ngifica ubaba ofake umNazaretha omude omhlophe bengimtshela ukuthi kuthiwa ngizongena lana ethi awuvumeleli ukungena lana ekhomba umfulo obusoduze kwali thempeli ethamba uyogeza lapha base uyabuya ngiphaphame futhi nangakusasa liqhubeke leli phupho leli ngiphaphame ngakusasa bese ngingenisa lo babeka ngimfice khona ethi hambuye lapha yanaba bakini ngithi bengisondela eduze kwabo labantu ngificela basekhaya ngempela basekhaya kababa basekhaya kogogo abanye angibazi kuthiwa bengilandisa ekhaya bathi vele bahambe emhlabeni ngingakazali bengifica ukhokho wami uMadlali yena owangikhulisayo-ke owayengifundisa indaba yobuNazaretha athi mntanami ngilambile ngiyagodola angigqokile ngakho futhi ngithi ngiyalalela kunomfowethu ekhaya kobaba ohambe kabi wahamba ngesibhamu ethi useyinhlungwini ulimela ngimtholela amaphilisi liphele futhi leli phupho ngakusasa
sengazi ukuthi ngiyehla entabeni imvula iyana mengifika phansi kule ntaba kunodaka ngihambe ngiyahlabela kunalo mhlabelo ugogo owayethanda kakhulu njalo ngomthandazo ka6 othi inkosi yethu uSimakade ngiyawuhlabelela kuleli phupho ngiyawuhlabelela ngiyamemeza akekho ongivumelayo khona abantu engihamba nabo ngithe mase ngibuya sophele nginyuke entaba ayisanyukeki ngisabathe ngiyanyuka ngikhumbula ukuthi ugogo wathi angihlabelele sihlabelelo futhi ngisihlabelele ngize ngifike phezulu ngifika phezulu ngifice icansi lindlaliwe ethiwe baba lona nawo umNazaretha wakho ukhokho wakho uthe uGqobo uhambe esabatheni ngakusasa futhi liqhubeka sengugqokile lo mNazaretha liqhubeka kube ngazuthi ngiseyombeke manje kulelisi lithempele engazalelwa kulo kugcwele kumnandi amatshe amhlophe ngitheke ngibheka ngibona ngazuthi ngibona ugogo ukhokho kodwa uhleli ngaphandle ufake isidwaba kuphela akembethe ngenhla nasekhanda futhi akafake lutho ilizwi lakhe ethi ungangishiya ungangeni wedwa angigqokile ngiphinde futhi liqhubeke ngicela ukuthi bazokaphela iy'nsuku eziwu7 ngiliphupha ngiphinde ngiphuke futhi sengila ekhaya-ke manje ngugqokile lo mNazaretha kodwa ngisafica imuntu sengifica indoda engayazi ngathi bengiyibheke ebusweni ngazuthi unyazi inkosi unyazi lezulu iphethe induku eyigolide ende muma la esibambelelisayo ibaziwe ngokwebhubesi ngithi bengiyibheka lendoda ithi sekhaya la usufikile uzogeza bakini ungalenza iphutha lokungafiki ngiphaphame ngihambe ngekhaya komama ngifike ngibaxoxe ukuthi kunento kanje bengilandise ukuthi yebo ukhokho wakho wabolekisa ngemvunulo waze wahamba emhlabeni ekhala ngokuthi imvunulo yakhe uzofika kanjani kushembe so ngiyacela uMnazaretha ukuthi ningikhulekise ngempela ngizocela amandla la ekhaya into efanele ngiyenze ngiyayazi ukuthi kumele ngibuyele ekhaya Nkosi Nkosazana. Hallelujah.